Thì yero you try go ki para banget but ki dia viewers kapor ka dalam san duna shipho men step thì ngakwa man ai fi ya kani ka jingkran but das ngapa do abakut but an ai kerteng ya kani ka jingkran wat pendan kam bakla ya kani ka kerteng yo pipoi shaka jingman sao lani yo pipoi haka jaka kabae da shuaman ong ni fi ya kani ka kerteng ngakwa wan batai shwa shapang ka jing dan bor jong ka kerteng bat bali bangim dei man shem thala lani ban pendan kam kulumar ya ka kerteng dengan sapatai ya kata ka kerteng hadian rei mentan patai saya ka kerteng nuksahan IP pi ka kerteng kadai ka badan bor ba ka kerteng kadai ka badan kamba haga jim jung ubriu jung ka briu lani jung ka no ka business jung ka no ka firm jong kan ka dukan pihak banjir kerteng ban balai badan kamba an IP naka nuksa ka badan naka pertai ka bingi syong ni im ka balang praktikal pi lada pi menta ya ka kerteng jong u prime minister lani jong u president lani jong u chief minister no jong ka jela lani jong ka ri nuksa jong ka pertai nuksa ka kerteng jong u presiden Donald Trump parok ka pertai ki tiplet no kalong ka badan bor ba lani ka kerteng jong u prime minister jong nunggu kari kebasang tu kalau kau badan bor ba but lada penan kam bakla ya kena ka kerteng kelam dan ka jingya dai ka baya jan ba kadan ka jingmen sao pat bon kila ban lej syaka along syajil kila ban syak pensitam ru dongan ai nu kusa syuk mentah lada syubu maga mafi ngimdan kajing itu kajing yadai bat u lek se menang bat u chief minister lani u prime minister jong kari jongi lada pisulet syakanu nu jaka nawar pisu tu ka kerteng kadan bor ba pi ubriu ubala paunam ubriu ba syam ka kerdan ubriu ba bat ya ka ikhtiar udan ka bor bat ka kerteng jong uru kadan bor ba bat lada manga ba pi klam itu yau tu ngilak ban syut ya ka kerteng jong hindri itu yangi pi ngong habang yemdan ka jingya dai mot ngim itu yangi ngingi laban itu yu hari laban itu ingi dan ka jingya dai ba ni ba abang ngilet ra ya ka to ka kerteng la ni ngi tho ngi sign ka seal kat kum ka kerteng jung ba ni dawa ngilet chanu ka jaka ba ni yopat nga dai bahayam bahasam jung prime minister dan jung chief minister ngi ong ya kata ba ni ra ya ka city bat ngilet agano jaka ka badan kam let's see haka sin ka baning kong ha begitu ki brio kim itu ngilak ban yo rung ha to jaka let's see haka sin ka baning kong henry la dangi yaile ya kata kan sapoi ka por ba kin sa check ya ka to ka shiti ka bangira
Lani kila ban verify hatu ngidai sisa ni ki bahaya masam ni ki bagi itu bah yo chief minister na yo prime minister bat aba kilap bang isu thak ani kilap aba pi isu thak ani ka sarkar kalap basu thak jayu ka bakadu Oktober ulak ban syakiam ulak ban syaset along susah ban syaset bendi namar balai usukam ya ka kerteng usupenan kam bakla ya ka kerteng kalam da itu kalam da dan kajinya dai badu tu beriu ubadan ya ka kerdan ubabat ya ka kerteng ju ulak ban ton syak pensitam pada ka ketin parang la khat u imposter lani ubasu le men le ba itu pak kelempap akawi sing sa syaset alam syak pensitam bahkan poi ka pejing pen saja baka jing le ran ru den rai ngan ong ipi lada ubahiem bahasam badan kajingnya dai badu tu chief minister badan kajingnya dai badu prime minister udan sisa lani badan jingnya dai badu president bat kinu ki rukrau iba pat ya ka kerdan di badan dia ka ikhtiar ya ka bor lada ubahiem jongu ni ubahiem bahasam lada uba ngin ong ru uparlak bay jantam na haba ulat syanu ka jaka bad ura ya ka tuga kerten namar bu udan ka jingya dai ura ya ka tuga letterhead ka ba uyo sisa na ka office jong u prime minister na jong u chief minister na jong u president jong kanu ka ri ka ba khlan bor da ura sisa ya kabala sil da kamuhor lani usyukran da khtin ru nama bu yadai bat la durung syakanu kanu ka office la durung syakanu kanu ka jaka diberi dibahet bahadru dihap pelat dan tiu bondrong bat kihap ban buram yau tu beri nomor balai wat layal di dan bor handari urak ya ka kerteng jong tu prime minister na jong chief minister na jong president bat habagi beri ki itu baudan gajinya dai dehanta ka terekam atau ka kerteng bat unum syakiam bahawa pen i atau ka letterhead ru unum syakiam namar udan sisa gajinya dai ba tu prime minister itu u chief minister itu nakata-kadawa ako ban batay ba ka kerteng kan balay pan kerteng ifi balay pan kerteng ka dukan balay pan kerteng iki ya ka brand jung no company ka kerteng jung no company ka kerteng ka dan ka badan bor ba pat pilak ban penan kam ya ka kerteng kat kum ka jingya dai jung pi bat utu ubriu lani ka kerteng jung no organization kaba pitrai lada pilit represent ya katu ka kerteng jong ka organization pidan ka muhor kadan ka si ba pidan ka jinga dai pidan ka ikhtiar sementara aku ban ong pi lada ka ri ka bangi iem ka ni ka pertai pimlak ban supenan kam mata madai ya ka kerteng jong itu ki ruhan jong ka organization pila ban syakim pila ban pendan kam bakla andrei lada pila itu pila dan gajinya dai pila ban pendan kam bat pila syanu pira tangga tu kerteng ki beriu ki haban buram ya pi dekat nutang ngakren menta syapang ka ni ka kerteng jong Yesus Kristus ka kerteng jong belai bamentaki beriu kia pendan kam bakala haki yin mane haki hayat ka yang haki imlang salam ki pendan kam bakla ia ka kerteng ka badon bortam ka kerteng ka bakrautam ka kerteng ka bahalor ka kerteng baro baka kok siu gandam utelit un pla
ba Jesus Kristus ulang utrai hari mentang ayu i ba bun gibriu ki penan kam bakala iya kan ka kerteng ka jong ublai ba lamaham bong ka ketin jong ublai ka maham bong you shall not take the name of the Lord in vain bong kumno ka ketin jong ublai le ka tu wat sim thala wat sim bakala ia ka kerteng ka jong ublai ka kerteng ka jong u Jesus Christ wat sim thala hari mentagi beriu ki sim thala ki pendan kam thala ia ka kerteng ublai ia kerteng jong kun jong ublai kelam da itu eu kelam da dan jinga dai batu atau keli ala dia mentah pila dan em ka jinga dai bat unu ublai ba pi sushim pi dan kam bakala but Exodus kalau nang apa arpau ong no katkhat kaba nyo Exodus arpau nyo ong men ong thala ya ka kerteng utrai ublai jong me naba utrai un am pen kesan yau baong thala ya ka kerteng jong u para banget ni aku akan keli fi kat nusin pila jusim bakala ya ka kerteng ka jong utrai kat nusin bapi pendan kam bakala ya ka kerteng jong Jesus Christ pi kalam dan ka jinga dai badu Jesus Christ uang ya kini kikin tiem ukuran sayang ni ulak mahal pen lada ka pertai pila ban syakem pila ban syaset along bapi pendan kam bakala ya ka kerteng jong prime minister ya ka kerteng jong di bahek bahan ya kerteng jong organization kelam da itu iki kelam da yo ka authority kelam da yo kata ka ikhtiar bat ka bor bapi pendan kam pila ban lek along kenal kolong ka mensa ban pendan kam bakala ya ka kerteng jong uturai Jesus Christ lada pai kelam dan ka jinga dei bat o Jesus Christ uang pi ang hanga atrai pi suang atrai dari pim ko ngu ya ka ka bang awang kumno Matias nyo arpuai ubriu baro ubang hanga atrai uban yo olet apok kahima ka benen handai kan utau balik ya kaman ukpa jong ubah benen sibun kini ang hanga kata kasi atrai gimsim layalap aka kerteng jong me bat gimsim la be no iksu ya kerteng jong me bat gisim thala gimsim layalap aka kerteng jong me gimsim la be no iksu ya kerteng jong me ngigim semlalek sibon ikamba kerteng jang me anda kum ta tengar man ong persaiki ngam ju itu epi ki let no nanga pi ki jubat ki baju tray bang man sengap hai ngani ka jing hikai jong am ta pialap lagi pulpit pi keren subject lagi yeng mani ya ka kerteng ga jong Jesus Christ keren lang ia ladi ru ia borok iba sengap ya ni piduai atrai Jesus Christ pipan hatu ngakeli menta pila dan ne em gajinya dei bunu Jesus Christ pi itu ne em u na pi suam thala ya ka kerteng jong u pi penan kam bakala ne em ka kerteng jong u pi itu ne em u pila dan ne em gajinya dei u itu ne em pi pila yo dem ya ka sya kabana ublai pendan kam yani ka muhor ya ka seal pendan kam ya ka kerteng jong nasu pisu pendan kam thala kelam dan gajinya dei keli para banget ngani namar kalong kaba mensa ba akhir ka sngi oblai unsa bitar ya kita ki beri ki pendan kam thala ya ka kerteng jong kelam dan gajinya dei
Mentah pila kan ikan penkendit menriu pi. Mentah pila panong kumno bandan kata kajing ya dai. Kali ya lade. Lada pidai ban panan kam. Dia kan ka kerteng jong Jesus Christ. Lada pidai ban keren naka pulpit. Lada pidai ban yalap. Kemapi ong yalap subject. Kadan kam yang ay pi bangindan kajing ya dai. Bat uniu Jesus Christ. Tang bangin syurak talai kerteng jong. Kadai bangindan kajing ya dai. Bangi dai ban sotu bangi itu yu bat u itu yang ni. Hang ni pai uang ki ngam sim la itu e pi kinong le kam baman kam sniu la bitar kan sini. Hanu ya kitu ki bala itu. Ha kitu bala dan ka jia dai batu. Orang bahame usyakri baba. Pakata ka sini. Wat le imposter. Wat ong ba pingala dep puli theology sausnem. Nga along ban panan kam ya ka kerteng ju em hap dan ka jing dai hang ni uang kum no Jesus Christ uang ke pi kinong le kam sne kinong la kam man ya no ya kita ki bala ya lap ya ka kerteng ju uang ngila ya lap ya ka kerteng ju me ngila ya be eksu ya ka kerteng ju me hari no ke pi ngam itu pi kinong kam seni kinong kam paman kilit no nanga ngam simla itu ipi kumno ban itu bapin sengau tu ba o Jisu itu ipi kumno bapin sengau tu bapi itu o Jisu Christ bapi dan ka jingya dai ka jing o Jisu Christ kalang kani kawai pipen ko ngu ne em ya ki kentien jong Jesus Christ. Ang tang bersyukran lagi telit, ang tang bersyukran lagi kentien re. Pipen ko ngu ne em. Ya ki kentien jong Jesus Christ. Pat u Jesus Christ ong pi ki nong le kam sniu kam baman. Nakatakadaw kaban ningkong kabadan kam. Bapindan kaya jingya dai pat u Jesus Christ. Bapindan kaya jingya dai pat u kpau bahabaneng lengba u kuun u Jesus Christ. Kadai ban ko ngu ya ki kentien jong Jesus Christ. Kabas dang ka jing ko ngu ya Jesus Christ kadai kat kum ka kentien jong ngin ya puli kene ka gospel Markus kal nong ka baning kom kat ka bakat san pat kum no bandan ka jing ya dai pat o Jesus Christ bangila pan pendan kam ya ka kerteng jong u klam da syak bisyara kata kasni. Hal nang bani kong matkat ka bakatsan uji sukres uang umni. Uda ong ru la pendap ya kaya bat ka hima ublay kalajan tufin kala ka bamut lagi pop bat tongai ru ya ka gospel. Repent of your sins and believe the good news and believe the gospel. Para banget ya kwa mat kali ya pi kitu ki bala keren naka pulpit ya pi kitu ki ba keren subject ya pi kitu ki ba keren Jisu hatu laka bamut sishan em naki pop pila kalaka bamut sishan em naki pop pila nget sishan em ya gospel ne pilet keren subject pilet keren haka pulpit pilet yalap haka ba pimpat kalaka bamut naki pop yo lesti dang dan kanu ka pop ka ba pile ka ba ri ka ba nang tek marau ya pi bat pimpat itu ya Jesus Christ bat umpat itu ya pi hadai pidan kenjing ya dai ban bat ki mensin baman ki ba pen le pop bat yet ba ya kata let's see pilet keren subject pilet yalap ya ga gospel bat ka pop aurea ka ba pimpat lat lut bat ka pop kelim ka ba pimpat lat lut ka ka pop aurea ka pop kelim kala ak bandairu ba pidang pet itu ki pop ya kitu ki pornografi pidang kwa berai ya ka kentai lani ya usenrang haga dokno jempi pidang ya ele kita man ka por pi praktis ya ni ba pimpat yo lat lut ya ni tek
pilet ban keren lagi pulpit tek pidang let ban yang ban roi choir tek pidang let ban sam ya jing khawai torai bet na keren ni ya jing sisa jong aktin jong oblai kumno philak ban penan kam bakla ya kerteng ga jong u klam da ko u iktin jong u klam da yo jing lak lui na ka pop jong lana da pila itu ya kerteng jong Jesus Christ lada pila itu ya Jesus Christ u Jesus la itu pi pindan ke ikhtiar bat kabur ban lat lut na kini hip-hop ngam ong ya kaya jing janai ngam keren bau beri ulak janai hanya keren ya kaya jing syak tek marawa ka pop lada pidai ba pilet ban keren ya ka ketin jong Jesus pidai ban sim benta ha ka yeng mani ka ba kentang pi keren kani ka kerteng kalong ka bakhui ka kerteng ka badan botam bat pi imposter bilang imposter di pimpat lai lut pimpat dan ka jingnya dai badu sanget syua na pi kalong ka bamen sao sanget syua ka lap gospel ada ka gospel ka pat trailing bajung pi kan tu pi kadan ka wei ka por bakila ai na ban jelap yang ada gospel ngaju sim di Sunday school menchua ngaju sim yaki Bible kelas penpal hanangan itu ipi ngam simpat la itu eu Jesus Christ bat kapop katek merau ya kapop joka jing pet film aurea katek merau ya kapop joka to jing le aurea kam nat katek merau bat tik ngalet ban yalap Sunday school bat kajudan kajing ketak kajing penkendu akan dok nut jonga bah kawai kasni hadin arsenam bang shimya ta ka Sunday school ngaso thu ngalong u imposter ngaso thu bang kham dan shi shayu Jesus bat la ino ya kata kam nong pi nga ino nga phat nga yamram nong pi apa tekut no kham julet shu shi jing sang ruk namar belai ngaso thu bang shu shim baklai ka kertan jong Jesus ta ki snam nga ut ya u nga yam mau try medisi sha te pelat ya kadang-kadang kajingnya dia buat pelat sana kapok kak tak pi perlok berhapan yang ram tanah maras tu orang ini kak kejat jangan sekali kajing sang kak kejat belengan sim ni kakam ke bekentang belengan sim talai ke kerteng jong Jesus Christ berhap ngan ngan orang diki senam ngal ajak sendan namar belai kas tu makam lang para mengat keren yang kajing sisa badai tan tau play ulah pelat lut sisa yang ada kipok ngalak ban ong sisa ada kajing ai jong play ulah petat yang ada gitu kajing pet bigi film aurea la petat kajing le aurea kan mak la petat lut ni gitu ai ulah pelat lut ulah tiet dah senam jo badai yang tahu ai kajing slur ka boldness ban keren ya kajing sisa kelam kajing penram namar ulah tiet sisa yang ada senam jo ulah pelat lut ni gini kipok ngam bangala janai sengap ha ngam bangala janai handoi manta da ka jing ai jong Jesus ngam long marau syu ki pa let's say ki ba keren nagi pulpit nagi yeng mane pidang tai pidang sut piyalam ki ko arfi pidang isi yo para marjan jong fi piran dan ka jing sya te marau ba pi isi yo tu nong song wai jong pi obo pi song wai ba pidang be yeng ya u pim dan keren pi dan kajing isi kajing bamya map eu para marjan jong pi dan ka tiet jing katang tek pilet yang na pulpit ban keren ban yalap yang gospel ban keren ban roi choir ban long unong syarai jong ka balang bat ka balang kam tre ban ong ya pi kam tre ban take action ya pi long nuksa ayu na kam tahu Jesus pila sim bakla ya ka kerteng ka jong u ngam kuat ngam ong menga keren ya kajing sisa bangat pidang penlien ban gosip ban ya keren thala haki jakatre jong pia jokes pia keren ya keren thala pimpen dan buram ya kerteng jong Jesus tek piwan ban ong jisu piwan ban keren na pulpit kadai hoax tek pia ka kwai sisbuk ka koini ka raja sisbuk ka sentur pilong adik pilong belai gini bapimla kelam yok kuai si kentin argentin lai kentin amla ban syam borok sisgi pilong adik kat dengan orang pi
Tek-tek pila keren lagi pulpit, tek-tek pi syakri gibri. Let's say pidan ka kupap aurea kabai pi kelim pilih akabari pi dan manuno pi enjoy ka lok para marjan jong pi ne ka lok jong gino ni ka samla pila dan ka tengah yang pilih ban enjoy tek-tek iki kam aurea tek-tek piwan man keren pulpit piwan man yalap ya ka tin jong play pi pedan kam bakla ya ka kerten jong Jesus Christ tek-tek pi dan ya ka jing pam sap hagi jagat rai lani haki pat tek-tek pi yang naka yeng mani ban keren hi let see pimle kita andrei kamdan ka jing duai ka bari ka jing dai ngadong tek pi keren ya ka tin jo blai klam dan ka intimacy bo blai kam dan kata ka jing duai ka bari ka ba it jo blai ban ino ipap para bangai tek pi sim penan kam thala ya ka tin jo blai klam dan ya ka jing dai klam dan ka jing syap ting blai bapi penan kam baklai kan ka kerteng ka badan bortam tu yet tenjuk ya ladi yet tenjuk ya ladi ba akhir kasni pat haba ni penan kam hok pat ya ka kerteng ka jong uji sukres ublai unsyam sungo bahangi tong ini puli na upetras pat na ka kam ki apostol bahaki jong upetras pat kipen dan kam sisa yang kertang jong Jesus Christ kalong ka badan bor manong fi kalong ka batai pat tong ini puli kam ki apostol nong basam kala jate anda kum la syai bagi nong sensyar jong ki bat ki teman basan bat ki nong thok di kilaya lumlang hajur selam bat u anas orang bak lindo bat u Kayafas bat u Yohanes bat u Alexander bat kat ki balalong nakajat ran bak lindo tihaba kila penyang ya ki hapedang kila keli daka buar ayu lani daka kerteng ayu pila le ya kani daka kerteng ayu pila le ya kani anda kum ta u Petras ubala dap da umen siem bakut udai ka muhor ka sil ka bapila ban keren ya ka kerteng jong Jesus Christ kan mau bun ki briu ki syukran ya ka tin jong blai na ka theology kalam dadan ka jing pen sele umen sim khoj kalam dadan ka sharp pilong impostor ma ami pilong impostor wat le impostor kalam ka sharp jong men sim khoj pet te haba kila penyang ki hapadang kila kali da ka bor ayu lani da ka kerteng ayu pile ya kani anda kum tau Petras ulan ubala dap tau mensim aku ulang hati kau pi kinong sensyar jong upat lang bat ki teman basan ladaan keli yet yangi hakani kasngi pat ladaan keli yet yangi hakani kasngi syapang data ka kam babha ya utau briu ubat ngo kumno lapan kya yu pat kini mdai tang hikaran ya ka kertang ki pen kya kidan ka bor mat pen kya kala dan ka syam manong fi hongno an lara anjit keli yang ni hakani ka sngi syapang kata ka kam ka babha pekile ka kam ka babha am ya ka kam sneu ya utau briu batko kumno lapan kya yu tutep pi baro bat upat lang Israel baro bada ka kerteng uji sukres ubana Nazareth ya ubala sanar pana mapi bat ya mapi ya uba ublai ulapan mi pat na ki bayap da utaken uni uyang hang ni hakamat jongpi ubala kya kran uni ulang utau mau ya ubala kentat benno dapi ki nong tei ya ubala penlong ka kli ka dong bat omdan ka jing penim hak hanu ha woi pat naba omdan ka woi pat ka kerteng hapok ka beneng ya kabala ai ha pedeng ki briu da ka badai baan penim yangi sangap ha khat lai tu ngine pet kini ki jong Petras ki keren ya ka kerteng uji sukres da ka bor men si makoi kidan ka jingle ka babaru kidan ka dakru kidan ka jingya dairu ka bajan sangap khat ka bakhat lai ong tiaba kilai kami tu ya kata ka jing slur jong Petras bat Yohanes ki jong Petras Yohanes kidan ka jing slur man keren ya ka kerteng jong uji sukres namar kidan ka men si makoi pat kidan ka jingya dai pet khat ka bakhat lai
Dia ba ki kemi tu ia kata ka jingslur jong Petras bat uyo anis bat kilas go tu ru bagi long ki brio ki ba klam jing hikai bat ki ba bit kila ya sngau pala ban Henry kila itu ia ki ba kila judan lam bat ujisu sangapa kini ki reuniam ki beri ubarok kila linggo ba ki yo Petras ba umpat dap teologi umpat dap ia ka teologi kat kum ki jiu ki de kita ki beri ki ba bit hanrei kila saki ya kani balai sa bahasa sin ba kila ya iya ki baki judan lem pat ujisu kenal ki jong Petras ba kini ki wei ki apostol ki penankam ya ka kerteng jong uji Kristus am baki si penankam mata madai handa ki dan kaji ya dai kila judan lang bat uji Kristus wat ki niki rang bak lengdok ki teman basan ki reuniam ki sakhi ya kata ba ki jong Petras wat laki bit ki keren da jing slur ki pen khia yu bapang ki le ki kamba ba namar balai ki dan rengkat bat uji Kristus sapa dia bakila kami tu ia kata jing slur jong Petras bat Yohanes bat kila sngau tu ru bagi long ki brio ki baklam jing hikai bat ki babiet kila ya sngau pala hendra kila itu yaki bagi judan lam bat ujisu haba ki da yo iti au tau brio ubala penkia bat uda yang lam bat ki kimdan ai ruem ban yasat kelriam fi kimdan Yesu ban mudoi namar uji Kristus ubak up yaki o mensim aku ubak up yaki ublay ubak up yaki hatu para banget hatu kinong yalam niam pidan em ka back up na uji Kristus pila dan em ka ikhtiar ka muhor ka balaai da uji Kristus yapi bapin keren ya ka tin jong ublay bapin keren ia ka kerteng jong uji Kristus na pi syukran thala keli ka atai ka porban keli nas lasu ai ia kata ka ikhtiar fi da ka organization bafin keren da ka niam fi kan niam kamla ban ai bafin keren ia ka kerteng jong ublay kan ka kerteng ka de ban ai hi da ublay fi ka ikhtiar ka authority bat kabur bafin keren bafin yalap kam dei ka organization wadam manu bahapan ai fi udai uji Kristus wa ai fi udai ublay kumno pinyo ban keren ya kata ban yalap yang elet tapi naki kam ki apostol kalam ka beningkong ka khat ka bapra hatu tang ba pitep teologi pila ban keren hatu tang pa pidap ya ka kerdan puli hatu tang ba ji fi ki beri em hab ban pentikna badai uman sim jong belai pat uji Kristus ka kam ki apostol kalam nang beningkong khat ka bapra wang no handrai pinyo diang ya ka bor ya ka bor andalawan uman sim bakut yapi bupin long kinong play nga haga Jerusalem bat ha Judea bat baro Samaria bat hadu ka per bakut ka pertai manu banji de uji Kristus uban pen baptis yapi uman sim bakut lada pidon ya ka ikhtiar ka bor na uji Kristus pila long man let yalam lada pen baptis yapi uman sim bakut pi ya shisha ha ka hak jong ublay pila lut nakapak pila kala ka bamut basisa himdan kajing arsap api kajing lek menlek kajing sarong kanyam karukam ripila adan kajing yadai ba uji Kristus pidan ya authority pidan ka bor jong mensi makut bat aba pi keren ya ka ketin jong uji Kristus ki mensim baman kin kenria kumbalong tong ya puli ini puli na ki kam ki apostol pa kumbalong kini ki jong Petras syuk ini puli tong ini puli syuk kam ki apostol kalnong ka papra to pat layalap ia ka gospel da ka ikhtiar bat kabur namar ki dan ya mensi makut ki dan ya ka muhor ki dan ya ka seal ki dan ya ka kata ka authority pat kam ki apostol kal nong ba prat khat makat sa de haba ki apostol ki bah Jerusalem kila yok sngau ha Samaria bala padiang ya ka tinu blai kila pha ya Petras bat Yohanes
Banda kila let hiar kila ya duai na kabanta joki bakin yo pediang yo mensi makut namar 4 jumlah hab hanuru naki reitang bala penbaptis seki haka kerteng uturai Jesus Christ. Anam kumta kila ya bu ya lagi keti haki bat kila pediang yo mensi makut. Nang tak mo ti andau Simon layu i baki da bu ikiti apostol kila ai u yang mensi makut kila terwas bai ki udah ang to ai hangaru ya kani kabor bahan hunuru bangan bu ikiti onyo pediang yang mensi makut ndru Petrus la ang hau karupa jo bekan tukan jakno lambat mi nama melamut banjo ya jing ai ublei da usbai mem dan kabenta lam ni kapakai hakani kakam namar kadokno jong mi kamlong ban pet ya kamat ublay pimla ban tit yo mensi ublay daga ba suplet puli teologi daga ba penlut pisah hang ni ngam penram ba pilet puli teologi ngan rei ngong pimut ban yalap ya gospel daga balet puli teologi daga ba mi negi university kumno wang Petrus wang ya Siman wang tuka mut ban tit ya kata bor jong mensi bekut daga sbai rupa riu ang kan jot no bat mi ban kan jot no bat mi unang mut ban yo ya ka bor jong blai daga tit sbai pihak bandan ka jingya dai jong blai ambat ka teologi ambat ba pilet puli na ka seminary kata kan penlong Vietnam fi ban yalap ya ka tin jong blai umut Simon umut ban tit daga sbai ka rupa pihak bandan yo mensi bakut pihak dan ka jingya dai tungin pet pat kumno habau Philip uba kelampas teologi uba dan yo mensi jong blai kumno uyalap daga bor tungin ya puli khat bakhat arpun riupan handrai u angel utrai u lakran ha u Philip u daong to yang jat kelet ru syapang seti syakata kalti ka balet hiar na Jerusalem syagasa kum taula yang bat lalet dia kami ubriu da Ethiopia yunak bakrau bor hapok ka kandasi kas im kino Ethiopia walong halor ka jingkin show jaka bar ulawan wan mani ha Jerusalem udang let pai udang syong ha ka kali jo udang pli Isaya no itulpa mensim ulang ha Philip kilat hajan tu snok ru yang ka kali tu Philip la patch bat la yo snow bat la pili syapang Isaya unang itulpa bat long mesyempang ka tawan puli bat haba ulai tak panyalap mensim jong ulai kendu yo niu yunak bakrau on pi wat uniu yunak bakrau itu ya Philip namar balai ba udan ka bor ka ikhtiar mensim khud amba unang ustad kata bor jong mensim khud pat am tang kata warong fi haba Philip ulai arab aka Samaria udan ka ikhtiar ban beksud ban bat Philip ulalat hiar syaka snong Samaria ulayalap ya ukres haki tigi pat ba kila ya syakskor da kawai ka jingmut ya kita ki ru ki bakran da Philip haba kila yo sngo bat kila ya kita ki dakla ba ulale namar ki mensim bangkhut haba kila perta da ka tin bajam kila mino nasibun hakiba kila jusyong sibun ki belapang yap siliang bat ki batko lapan kyak yaki tela dan ka jingkeman ka bakraw ta kasnang haba Philip ubam nang mamsta ulai ya lap ya ka tin jong ble da ka jingpen sle uman sim khut bau dan ka jingya dai bau Jesus Christ di bapang hiyo kya ki men sim baman kimi nakali pi para banget pialap kumno ya ka tin jong ble ta pisu ya lap nagi pulpit ban entertain na ne kadan ka bor ban pen kya briu kadan ba bor ban beksud kadan ka bor ban pen kala ki briu na pisu ya lap entertainment piong ba kasngo bang kan le yu ka jing sobang kalam ka jing pelat lut la pimdan ka ikhtiar la da yaldi pialap nagi pulpit pimpat dan ka jing lat lut na ka pop ka bari pimpat lat lut na ka jing kwa brai pimpat lat lut na ka jing lin batek basne ki kenja jing bam jing di pidang tuk pidang tanyu secret ba pimlak man kumno pi keren na ka jaka ka ba kentang jong ublai usapan jing kan pi pat kini ki jong skiba kilek menlek kilek agak ban beksu kilak syak penlek raj ka tong pito ngin puli na ka kam ki apostol ka nang bakat kandai thot bakat wei ter ti ublei ula jule ki kamba ki bakam khala da ki kti upo bat kat hadu bakila let lam hagi bapang ya ki rumar
lani ki jan kersha na ka mat chung u ki jingpang ti kila ja no na ki bat ki mensim baman kila mi no henry don ki ba na ki jiu bat ki ba syang keleng ki nong be ksut ki la le man khat halor kita ki ba syong ki mensim baman ya ka kerteng utrai jisu ya uba pol uyalap snap ya kan ni ki penan kam bakla ya ka kerteng jong Jesus Christ kam dan ka jing ya dai no henry don man ban biang ni fi snap ha kan ni ti ublei ulale ki kamba ki bakam khala da ki kti upol kat adu bagi la let lam hagi bapang ki rumar la ni ki jan persya kersya la ni ka mat chu ka jingpang ti kila jakno na ki bat ki mensim baman kila mi no henry don ki bana ki jiu ki basyang kelang ki nong be ksut bat ki nong be ksut mo gini ki nong be ksut henry don ki bana ki jiu ki basyang kelang ki nong be ksut kila le man khat halor kita ki basyong ki mensim baman ya ka kertang utrai jisu ki daong ngapen smai pi ha utau jisu ya wa upol uyalam dela dan nyomut ki khun uwi uskiba ujiu urang ba lingdo pe ki khun jong urang ba lingdo ni khun jong girung nyam ki bala le ya kani te utau mensim baman ulai tu bat ula ong haki ya ujisu nga itu bat ya upol nga itu ndrei ma pilong ki ai pai wat u mensim baman itu bagim dan ka jing ya dai begini bat Jesus Christ ki syura le men le ya ka kerteng jong Jesus Christ te utau mensim baman la itu bolong haki u jisu nga itu bat upol nga itu ndrei ma pilong ki ai te utau briu ha baula syong utau mensim baman ula sit haki bat ula le jubor ki baula job ki kat ba kilaya phat yap no da kata ka yeng lembat bat balamang lengkut kilaya mi te barok kila banai kani bat Jew bat Greek ki ba syong Ephesus ka jing shat ting te kala kyam ki barok bat ya ka kertang utrai Jisu la pen kraw shibun te kita ki balang net kila yawan ki daya pla ki daya thu ki jing le jong ki bat kita ki balang kini ki khun jong ki ba ki mot ban le ban sim impostor ban penan kam bakla ya ka kertang jong Jesus Christ le ki la sha pen lengkut ki la sha pen mong namar kim dan ka jing ya dai bat u Jesus Christ kim shimla plapop kim shimla ki pop kim shimla dan ka jing ya dai Jesus Christ ki shule men le repet kini ki balang net pat ki no shibun te na kita ki balang net ki layawan ki daya plano bat ki daya thu kita ki jing le jong ki la apply kini ki pop entai dang pi ki pla ki no khat kandat bat kandiat na kita ki bajule ki jingle mentor kilaya wanlam haki ya ke kita kilaya thang ki hakamat ki briu baro kilaya ken lang ya ka dor ki ba kilaya syam ba kalong san pau hajar rupa kum tada ka bor ba ka tin jung trai kala rai ko para banget tu kala ka bamut ko pi ki bayalap ni ki pulpit nga kren hang ni kala ka bamut no plai ki pop no shai ki pop pen bet shai ka jung jing yo pediang yu Jesus Christ yo ka jing pen baptis sa ko yo pediang yu men sim khu bat salit le ka kam jung blai ka kren bet hang ni da ka jik ba yo pi men saw ba yo blai bishara fi pimla ban kren ya ka tin jung blai lam da la pen sle fi no men sim khu am tang ba ka jit kan yam ka rukom jung fi para ngasngau ikani ngakran ya kajing syawat let mong ni wat let mong ya messenger ka ketien jong boleh ka ong ngar ngalong kum ta sisien ngalo julong unong ya lap Sunday school no hikai Sunday school tang bakila ai program ya ngamdan ka jing ya dai ba Jesus ngajum lien ban pai gitu film jaklia dai tat anau Jesus Christ uan ban ya kandu ya marhamat habang ala ajak jing sen rus na ngam jule chu na bar ngasngau lali ngasngau arsau badai ta haba Jesus Christ wan ban yakan du upatat igini ki pop ngala ino itu ki kambaman bangala stang ban pediang ni Jesus Christ ngala dap ta ka bor jong bleu la pendap yang adu men sim ku la pelat lut na ka pop ngala ban ong ngam long janai ho rei try la pelat lut itu ki jing shat te marau lagi jingku abra ina ka ti jing tang ni ai au troi la pendap no mesim bo blei dang ta bo blei la ai ka jing sakri bada ka jing ai jong Jesus Christ ngia pen be si sai ki kusut ki mi ngia duai ki bapang ki yo khia ngia duai ki ki ba syate a kiat ngim shu ya lap shu ya ka tin jong blei tang ban pen thiang ban pen bang banginang kren kre ni demonstrate ni pen power ka ta ka bor jong blei da ka ba be ki kusut ki di drugs ki yo khia kiba di drugs yo like lut naka drugs kiba pang yo khia kiba dan hakam aurea ki yo like lut kiba dan hakikam nuti ki yo like lut kiba dan haki addiction kiba pair ki wan shakani ka prayer center hajaya la da piko wan ngin demonstrate shaya bor jong blai om shu bang shu lap ya ki tin jali ngakwa ban sakhi nang ni
bau Jesus Christ la pendiam hatu menta pidan em ia ka jinga dai bau Jesus Christ na pisulet swai kwayar ma pi ki samla rebat ka pop aurea ka bari ka pop ko abrai ka pop ti jing ka tang ka pop jing isi bri ka pop mani blai tau ka ba harukam bat pi yang haki pulpit pi yang haki yeng mani banya praise worship pi penan kam bakla ia ka kerteng jong Jesus Christ kan mau Jesus Christ ukwa ia ka donut ukwa ia ka jing em ka baya dai bat kwa ia ki kam ban chule ban chura ia ka kerteng jong Jesus Christ kelam dan ka jing dai bat yo mau bishar hang ni pertai bat kum juru aka pertai ka bansawan taki hima jong tanda mentaka buram jong utrai tu snow tu share tu like dengan ka video man sa ai fi unung number filak ban kontak filak ban text kum no ba pindan ka jing dai bulai kum no ba pin yo no ban long ki senran jong Jesus Christ tanda mentaka buram jong utrai ai ba kan ka jing kan long na ka bentaka buram jong utrai yaro yo utrai ku bulai sibut